navuze cyambere ko nagogo na video ariko maze kuronka Iteka Music byaciye byoroha promotion byari ibintu bigoye cyane ibyo ibintu bibiri bya mbere bigora every artist umunyamuziki naho sendo umwana mwiza nahinduwe nabisi naho mfise urukundo Yeah, you already know my people outside there. Yeah, them call me a good bad boy shot, a cooler believer, champion, monster, conqueror for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shot and number one baddest vocalist, one of the best vocalists, all the way from Burundi. BJ Burundi, BJ representing culture right about now, representing music, in the name of music, in the name of Burundi industry. Yo, stand up. We give it up for one and only the one. Jenda bisuronde kwana benshi beba no amaheri miduga n'ibindi byose barafise jenda bisuronde kwana benshi beba no amaheri miduga n'ibindi byose barabifise je mfise umutima niryo tunga mfise kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda mbaye ntihari. I'll be waiting kugeza my lover from your heart. Kugeza my lover from your heart. Oh yeah. Oh yeah. Yeah man. I did one panda there. Other from Burundi, BJ. Abarundi mwese stendo maguruge. Ndashaka imiriro yanyu, ndashaka imitima, ndashaka yo big energy. Abarundi mwese muri big energy. Murabizi? Yes. Gahunda murayizi. Ni big energy. Abarundi mwese mubarizwa muri big energy, stand up. Turi kumwe n'umurundi wanyu. Ndashaka kubona idarapo ry'u Burundi. Yo bro, Uburundi ni igihugu cyiza bro. Uburundi ni igihugu cy'igituranyi. Uburundi ni igihugu cy'ababanyi bro. Ibibazo byose byabaho muri politike n'ukuri mujye mureka muri entertainment ntibyinjiremo basi. Ngenda bibasabye mbisabye igihugu cy'u Rwanda, mbisabye n'igihugu cy'u Burundi. Ibibazo bya politike ndabasabye mutwemerere twe tubisabe nk'urubyiruko, mutwemerere tubisabe nk'urubyiruko, tubisabe nk'ababyeyi bacu kuko ngewe nubaha igihugu cyanjye cy'u Rwanda ndanagikunda, ariko kandi nubaha n'igihugu cy'u Burundi nkanagikunda bro. Kuko nacyo gifite abantu beza, gifite abaturage beza. Uretse ibibazo bya politike munyemerere muri entertainment twisanzure, twiganirire, dufashanye, twongere dupostingane man, sibyo? Sibyos duhe karibu abarundi urumva tubabwire ngo turabakunda man. Yo tutakunda abanyarwanda cyane n'abanyarwandakazi, you know. D1 wagwan man, how you doing? Fresh sana. How you doing man? Yeah, man. How you doing? Fresh sana kabisa. Talk to your people. Uri umuntu munini by the way, uri umuhanzi munini, uri umuhanzi ufite ibikorwa, uri umuhanzi ufite views, ufite imibare. Hano mu gihugu cy'u Rwanda hari indirimbo zawe zikinwa, hano mu gihugu cy'u Rwanda zikinwa, hari indirimbo zikinwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, aba baby bakazivibinga, abajama bakazivibinga. You big energy, big time. Talk to your people. Yeah, just call me D1 from Burundi. You need zina ja stage name. Nkabanga mvuka Burundi, Bujumbura exactly. Hano bita mwijaburahazi. You know, nkaba ndinga Akigera no munsi nje ku introducing myself ku muziki wanje. Nkaba natembere Kigali ni heza cyane babwiye. Ku mazina sanzwe nitwa Ndayikengurukiye Dieudonné, nkaba mvuka Burundi nkuko nabivuze. Murakanya nkaba ndi kwa Yago TV show. Ariko se
ifanta yawe kweri ko tugira twakira abashitsi kweri baza ni fanta yawe akantu kavuze n'ikirundi man baza ni fanta yawe kweri none ni twayitumye bace bayizana kweri twakire umushitsi namwe niko mumwita mu kirundi tumwita umushitsi okay twakira umushitsi kuva mu gihugu cy'u Burundi D1 ubu ari Kigali wayibonye gute is it your first time? Yeah, it's my first time just and I feel like numva no hagira muhira cyane. Wow. Wahabonye gute kwanza? Neza klima cyo kintu cyambere nakunze. No klima yaho ni ntishushe ntikanye iri hagati. You know. Ariko waje iri hagati. Tumaze iminsi mu bushuhe aba basore bafite ubushuhe n'aba bakobwa bafite ubushuhe. Yes. Rema nayikunze sana Kigali. Waje hatangiye kuzamo akantu kari warm somehow. Yes, hararyoshe cyane ku buryo nakunze vibe yaho uruja n'uruza bimeze fresh cyane kabisa. Bwari ubwa mbere ukandagiye muri Kigali? First time ariko Rwanda nenda ruzi hano amajyepfo nakunda kuhaza kera nk'umwana nk'umupeti. Yes. Ariko n'ubwa mbere wari winjiye muri Kigali? Kigali n'ubwa mbere. Wow. New experience ibintu bishya byakubayeho cyangwa ibintu bishya wabonye ukigera muri Kigali ni nk'ibihe? Kubera sangwe n'umurara w'umuji. Nyaza ko tabi byangoye. Nibaze ko n'ubujumbura ndumunyamuje bro. Ndayerera bro. Rero nta kintu uvuga ko cyangoye mu mujyi wa Kigali kuko hararyoshe cyane haroroshe no gutembera. Google Map kugera ahantu n'ibintu byoroshye system yaroroshe. Byaroroshe cyane. Internet yarabikemuye. Yego. Yeah. Ariko mugere mukingura umuntu uri kuri gate ndabona urugero rwaye rwamunane kandi ni uzanye ifanta yacu. Ernest demutse ifanta twakira umushitsi nawe come on wagwan aba big energy bo mu Burundi nababwiye ngo stand up mushyiremo idarapo imiriro imitima turi kumwe n'umurundi wanyu umuhanzi nazajya ava mu gihugu akajya mu kindi mukabona yahawe ikiganira ahantu mujye mwerekana ishyaka ryo mu gihugu mujye mumanuka mvuge mureka dushyigikire umurundi mwene wacu n'abanyarwanda nimo ndabasaba gushyigikira uyu mujene Numuhanga yakoranye indimo na social mura nziza sana D1 let's go with that song. Don't stop namaze kwibagira n'inzira injana muhira bikore right now shaka kumva ibintu biduga ndetse bikamanuka my stress killer bad girl killer urite killer my pen killer my stress killer bad girl killer urite killer my pen killer oh yeah ahunjana ni honja sinifuza kukurekura no ako kabiri kawe kangereze ngwara z'umutima izo ntoki zawe ndashaka kuzumva firi mapare izo ntoki zawe ndashaka kuzumva firi mapare amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse zana your body on me Sana your body on me. Sana your body on me. Sana your body on me. Say, Moza call your body right now. Moza call your body, Moza quiz your lips, Moza call your body right now. Yeah man, bamwita Ernest. Salama. Umeze fresh? Vugira ngaha. Ukura kuri biki? Nimwe ndakira umushitsi. Ukabukomoka mukiye gihugu? Ndi Murundi. Uri Murundi? Ndi Murundi. That's good. You know to meet you bro. Vugana nawe yango bive kuri Umurundi. Ndi Murundi last. Uri Murundi ndi bakare bita ndi Murundi mama. Sanzwe ndayizi. Ni umujene wajyana. Umujene wajyana utumenyera ibintu by'amafunguro yitwa Ernest. Yes. Bana Ernest big up on yourself. Murundi. Yeah man. Urumva rero wisanze? Nisanze bacu bro. Hano ni mu rugo. Mu rugo iwacu. Feel comfortable, feel at home. Kandi I'm very sure ko n'abanyarwanda bamwe na bamwe bumvise indirimbo zawe bishimiye kukubona hano kuri Yago TV show, bishimiye kukwakira. Ndimbo yitwa Moza call your body, Moza call your body, Moza call your body, Moza call your body, Moza quiz your lips. Akudisimba na malips arimwo bro. Sirimwo ushibona lips. Moza quiz your lips, Moza quiz your lips. Right now. Fire. Right now. Fire. Manager. Yeah man. Iwan.
manager nawe tukwakire kweri ariko iyo bakuzanira ikirahure cyangwa ukunda kunywera ku icupa banza ni ikirahure bakuzanira ikirahure biba byiza cyane okay reka baguhe ikirahure kabisa vale dufashe asante twebwe nkuko nababwiye turimo na D1 ariko we are chilling at home. We are jazzing about music. We are talking about music. We are talking about entertainment. We are talking about how we can entertain people through music, through good word, through vibes. Good vibes. You understand, energy, my brother? Kigali waibonye. How is BJ? BJ bimeze gute? How is life over there? Ubuzima bw'abanyamuziki bumeze gute hariya? BJ turi sawa cyane. We are good and hari good vibe urabizi n'abanyarwanda baje bazo kubara nka good vibe babipfuza ibintu biri top sana ubu tuvugana hani ibintu byose turabigukorera D1 wishaka kwisukira mu kirahuri hano twe turakira abashitsi man enjoy your drink while we are judging Bujumbura rero sasa for now hari amashow menshi naje nabwanye naje nkemeje gukora ntuze show yananise Born to Shine ndaje ndahejeje kandi barose good vibe na creation atandukanye ubu tuvugana ndazi ko haro aba artists bagenzi banje bari akora amashow atandukanye kandi meza cyane ndibaza ko uraje Buja warabibonye yego hari good vibe cyane yego abana ba Buja barya show cyane BJ aba big energy mumeze gute big energy muri BJ mwese mumanukano n'imiriro mumanuke kabisa badutemwe imiriro imiriro imitima turimwe n'umusani wanyu big energy thing iteka music representing fise ubwoba let's go kumurukundo byase kunaresheje bakanyanka imiziki ndayikora ibiteramo sindonka wemeye kumfasha arikarahomba akiyumvira kusiga bikamwa nkamu narinzi yuko nzohitando nk'amatora agurira mama wanje akamatera none birase jewe mbaye uwande no narinzi yuko nzohitando nk'amatora agurira mama wanje akamatera none birase jewe mbaye uwande no Fisuko akubusma Kwejo hazaza hanje Fisuko akubusma kumbona umenga inzira zose zirugaye yigize ngo irafungutse barugara kumbona inzira umenga zose zirugaye yigize ngo irafungutse barugara ufisugoba Jimbe iremana amashure naramaze diporome bitse muzo ndiko nkoresha impano rimwe na rimwe nkaburagiswa ese nje kunyonga ikinga oya ngo ntakiriyo oya je mu butagisimene oya ngo ntakiriyo ndafise icizere cyo gushika one day zandoto zanje mviza nzozishikako kabress mawe ezagira abafana banje Hezagira nabamfasha ntibacika intege Kabress mawe Hezagira amafana banje Hezagira nabamfasha ntibacika intege narinzi yuko nzohitando nk'amatora Gagurira mama wanje akamatera none birase jewe mbaye uwande narinzi yuko nzohitando nk'amatora Gagurira mama wanje akamatera none birase jewe mbaye uwande mfise ubwoba bw'ubuzima mfise ubwoba ejo hazaza mfise ubwoba kumbona umenga inzira zose zirugaye yigize ngo irafungutse barugara kumbona inzira umenga zose zirugaye yigize ngo irafungutse barugara mfise ubwoba ntabwo bagifise bro ndi kuri Yago TV ntabwo bishoboka bro asante sana bishoboka bro ubu bwarashize bro bwagiye bwose bro bwarashize reka suze manager ari inyuma ya kamera ebana manager big up on yourself yazanye na D1 ebana muri abantu beza sana Imana ikomeze ibaho umugisha kandi noneho ibintu byanyu bigiye kuba ibyadanje cyane
byari ibyadanje ariko bigiye kuba ibyadanje cyane mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Kandi mu byizere bigiye kuba ibyadanje mu izina rya Yesu. Guhera kuri iki kiganiro ibintu bigiye kuba ibyadanje cyane ko D1 ni impano y'Imana yabihereye bro. Ntabwo umuziki ugira imipaka. Yes. Ntabwo umuziki ugira imipaka. Uyu mujene mu maboko yanyu, uyu mujene ni umuhanga, azi kuririmba, azi kwandika. Yo narizi ko nzahita ndongana mama wanje akamatera none biranze ubu byaremeye. Asante sana. We are confessing good things only. Good things only. Bamwita D1 kuri Instagram ni D1. Ndagira ngo utubwire umuntu akubaje ngo who is D1 wamusobanura gute? Isobanure muri make wabaye mu buzima bumeze gute kugira ngo uyu munsi ubugeze hano. Ni D1 waciye mu bihe bibazo, ni D1 waciye mu ziye challenge, kubera iki yiswe D1, bituruka kuki? Ese uyu munsi iyo arebye ahantu yahereye, cya cyaro yaturutsemo cyangwa ahantu yaturutse ruguru, akaza kuba ari mu gisagara uyu munsi akaba ari umuhanzi, umwe mu bahanzi bari top mu gihugu cy'u Burundi, muri East Africa, ugiye gukora urutonde rw'abahanzi 100, nago D1 yabura mu bahanzi 100, nago yabura mu, I'm telling you, even 50 nago wabura mu, I'm telling you. Uyu mujene mbere yuko wenda twibwira, reka mbanze ngewe mbabwire gatoya, mbasangize gatoya kuri uyu mujene, gatoya. Yitwa D1 kuri YouTube. Afite channel ifite ibihumbi 182 by'abasubscribers. Afite indirimbo imaze 3 weeks imaze kurebwa n'ibihumbi 317. Yitwa aha, mugende mukomeze muyisharinge, imaze 3 weeks only. Murumva imibare ihagaze neza cyane. Afite indirimbo yitwa Body yakoranye na Social Mula, imaze umwaka umwe, ifite 3,3 n'ibihumbi 300 by'abantu, imaze umwaka umwe. Ndimo ndagusangiza ku mibare y'umujene turi kumwe nawe. Afite indirimbo yitwa Stucky, ni indirimbo imaze amezi 8. Wumva imibare y'abantu bayiriho, imaze kurebwa na 2,000,000 ndetse n'ibihumbi 200 mu mezi 8 gusa. Big energy. Big energy. Afite indirimbo imaze amezi 3 yitwa I Wish, imaze kurebwa n'ibihumbi 498 mu mezi 3. Hitumvugira ngo big energy. Afite indirimbo yitwa Morning Love, imaze imyaka 2, imaze kurebwa na 1,000,000 n'ibihumbi 300. Mvugira ngo big energy. Afite indirimbo yitwa Zero, imaze imyaka 2, imaze kurebwa n'abantu 1,000,000 n'ibihumbi 600. Mvugira ngo big energy. I get your youth banded, big energy. Dufite indirimbo yitwa Winner yakoranye n'uwitwa Epiday Winner. Indirimbo yitwa Bizoza. Ni indirimbo ifite ibihumbi 497 mu mezi 2. None iyi ni na collab, none ntanubwo iri kuri channel ye, ariko umva imibare. Umva imibare, ntabwo yatenda gusangiza imibare, ni big energy gusa kabisa. Afite indirimbo yitwa Waiting, imaze imyaka 3, ifite ibihumbi 800. Big energy. This is a big energy, my brother, I'm telling you. This is a big energy for real. Uwo niwe D1 turi kumwe nawe kano kanya, ibisigaye abyivugire. Who is D1? D1 apa yo uje kuvuga ni D1 yaciye muri struggle nyinshi zitandukanye z'ubuzima. Novuga niyo mbona naririmbye ama true story amwe nk'iyo twaririmbye yitwa ubwoba, ni true story. Mvuka mu ntara ya Kayanza na hanyene hafi, nibaza ko ari mu majyepfo y'u Rwanda. Hanyuciye ku Kanyaru. Navuye ruguru nje Bujumbura ku bw'amashuri, maze kumara amashuri Imana ndavuga ati umwana arafise impano, kuko naho nari muri boarding school. Narakunda gucika ishuri cyane gose, like Saturday ngo nagiye muri studio gukura ba studio atandukanye ku bana journalist. Rero inyuma y'ukwezi amashuri Imana ndavuga ati agahungu sinugasubiza ruguru, reka ndahagumize Bujumbura, niho hari ibintu bijanye no muziki byo byo koroha. Ndabikora, ndakora 2020, ndakora ibyo wanje bishoboka bikeya. Hagege nshiki ndavuga ibyo gusora umuziki rero jewe myself. Ndabona ko bigoye, reka banze biposing gatoya. Niyo ncamvuga ati reka ngire no cyo kwitanuze ya ndindire gatoya, ko sinari ready kwikora even cover indirimbo yandiga ndayisore, even video promotion. Ndavuga rero indirimbo maybe ndiko azitakaza, none nashingira ama chance rero mbona Iteka Music muri 2021 cyo twatanga gukora, ubu tugeze mu ndirimbo zishika 200 zirenga.
harimo na EP yitwa Doctor of Love. I'm a Doctor of Love. Yes. Muri akanya rero tukaba turi Kigali tuvuze ati dukore urugendo shuri turabe Kigali turabe music house music of Kigali, Rwandan music ndetse Rwandan artist ndabo kubakora ndetse ndabiko maybe hashobora kwiga kubavuga mu Kirundi ati akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Bo D1 niyaza ko ari uwo bashaka kumenya birenze nibaza ko bucora abakuri social media za D1 official kuri Instagram, D1 official kuri Facebook, TikTok D1 official, X D1 official no kuri Snapchat D1 official. Ibyo aribyo byose mwamaze kumva umujene turi kumwe nawe kano kanya. Burundi stand up. Burundi. I need to see I just want to see some flags and a fire. Energy. Imitima. Big energy. I do want big pande there. A boom fire. Music industry from BJ. Hey, mwese aba promoters mumanuke hano. Hey, mugomba kumwereka energy, mugomba kumwereka urukundo, man. Man. You understand? Yakandagiye mu murwa ahita avuga ati no. Nago nava Kigali ntasangije abanyarwanda ibikorwa byanjye. Abanyarwanda namwe umujene mumwumve kabisa afite imiziki myiza kandi umuziki nta mupaka ugira. Kuko naye bibwire nababwiye ati ibibazo biri muri politike kuba igihugu wenda kitamenye n'ikindi neza. Ntibyinjire muri entertainment twe mutureke dukomeze twisarire ahantu twitwikire sibyo twivugire. Kandi none ikintu kinarenze muri uyu muziki ushobora kunga ibihugu bro. Cyane gose. Umuziki ushobora kunga ibihugu, umuziki ushobora gutuma ibihugu byongera bigahahirana man. Kuko reka mbabwize ukuri nagarega bya biryoshye kuba ibihugu bidahahirana nago bya biryoshye man. Kuba tutumvikana n'igihugu nago bya biryoshye nuko nyine atari ibintu bivugwaho cyane ariko nago bya biryoshye kuko bidindiza urubyiruko, bidindiza iterambere, bidindiza guhahirana kw'ibihugu you get. Kuko mu Burundi hari ibyo twakenerayo, hano nabo hari ibyo bakenera byinshi. Bro, bisobanuye iki? Bivuze ko tugomba guhahirana. Ari nayo mpamvu twebwe turimo gusaba Imana yo mu ijuru. Imana yo mu ijuru. Tukanisabira ababyeyi bacu. Abaperezida bacu rwose. Muzashaka ukuntu mutudohorera rwose twebwe twongere tujye twigirira BJ nabo baza hano ntari imipaka ifungurwe twe turabinginze twajyaga BJ hagashya. Urumva kandi abantu ba BJ bazaga hano naho hagashya. Rwose twe turabyisabiye pe nukuri Imana yo mu ijuru umva Yesu Kristo utanga ubutegetsi kuko ubutegetsi bushyirwaho n'Imana. Imana yonyine yo mu ijuru utanga ubutegetsi. Mbisabe muri iki kiganiro cya D1 kandi ndabizi ko Imana izabikora. Turifuza kubona wowe mana washyizeho ubutegetsi. Turifuza kubona igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi byongera kuba ibihugu bihahirana. Turifuza kubona byongera kuba ibihugu by'inshuti mu izina rya Yesu. Tubisabye twizeye. Kandi bigiye kuba kabisa. Bigiye kuba mu izina rya Yesu. Twikomereze. D1 ni ibiki ibintu bibiri byakugoye cyane kurusha ibindi muri kariyeri y'umuziki? Navuze cyane ko nagogo na video ariko maze kuronka iteka music byaciye byoroha promotion. Byari ibintu bigoye cyane. Ibyo ibintu bibiri bya mbere bigora every artist umunyamuziki ibyo birakunda kugorana. Tumaze ufite audio nziza ariko video ikaba ari ikibazo kabisa. Ufite audio ariko kavuga karonga niyo video nziza biri kumwe na audio nziza promotion. How to promote it ugasanga biragoye cyane. Ariko nazo kubyake musa ni sawa. Yes. Hayimbi cya kabiri ikindi kintu cyakugoye muri music uvuga uti cyarangoye? Byarangoye gutahura festival management ikora gute. Cyarumwa mwanya munini gutahura management nico ishakira. Kuko benshi muri twego nashaka sometimes aba artist hari benshi batabura management cyarico. Gutahura ntuze destination ya management. Byarangoye akanya gato ariko maze kubitaba nasanze management yake ikintu cyane. Management ari ikintu cyiza. Nuvuga ngo uyu munsi D1 uri mu maboko meza umeze neza uratekanye. Bro is a family. Nuze ya management yanje iteka music ni family. Wow. Turi kumwe every time ni wabonye ko turi kumwe na boss. Turi kumwe bimeze neza cyane. Wow. I like actually ngiye nakunze uburyo boss wari ukwitwarira kabisa. Niwe yitwarira.
kabisa Arije namutwaye namwaye kabisa mwigari kabisa. Kabisa. Boss, big up on yourself. Maximum respect. Ni CEO wa Iteka Music. Reka tumuhe shout out hano tumuhimiriro umva mukate abarundi mukate kano ka video mite muga postinga kuri za TikTok. Tumuhimiriro kugira ngo mubone umuntu witwa D1 ameze neza. Hari undi muntu buri inyuma wakoza akazi ka danger mwe mutajya mubona. Atari bro. Mukabona D1 asa neza yambaye ikirineti cya fresh yambaye ikirombe mu gatuza ibana yambaye bien. Hari undi muntu uri inyuma uba wagize uruhare rukomeye wanatumye anagera hano kuri Yago TV show. Uwo muntu ni CEO wa Iteka Music. Big shout out to Iteka Music. Big shout out to Iteka Music. Big shout out to Iteka Music. Iyo ni credit yanyu kabisa tubahaye Iteka Music. CEO, manager, boss, big up on yourself. Big up on yourself. Hanyuma nabandi bajene mwese. Bro, ubu tugeze mu kinyejana cyo gushyigikirana. Yes. Gufashanya. Niko babivuga mu Kirundi. Gufashanya. Dufashanye. Dufashanye. Yeah man. Akandi kagoma kari hafi D1. Let's go. Naho sendo mwana mwiza. Yeah. Nahinduwe nabisi. Naho zemfise urukundo. Wasigiye ibikomere. Nahoze nkunda nkakunda kaza. Nahoze nanga nanje nkakira. Nahoze nkunda nkakunda kaza. Nahoze nanga nanje nkakira. Misitaki tatizo na mapenzi. Hivi niko busy na kazi zangu. Kama kupenda najipenda mwenyewe. Na nampenda mama Ronisa. Umva nkubwire nimba wibaza yuko nkibabara. Na makuru ufise kamvugira sibyo? Nimba wibaza yuko nkibabara. Nta makuru ufise bya bindi byo kwama mu marira. Nta makuru ufise nimba wibaza yuko nkibabara. Nta makuru ufise bya bindi byo kwama mu marira. Nta makuru ufise yabana. Ubwoba bwarashize nta bwoba bw'umutima dufite nta bwoba bwo mu mufuka dufise nta bwoba bw'ahazaza dufise ariko munyamubi akabarundi ndabakunda fo abarundi turakundana twamye dukundana uziko mu ndirimbo yanjye yibihe byose nabaririmbiyemo akantu kanyu uziko ndirimbamo ikirundi muri Suwejo ndavuga ngo nibuka epfiriya mu buzima budafise for me budafise kasa karundi none ndabafise ariko duhuriye ko maybe muvuga gute tuvuga budafite voilà tuvuga budafite Wavuze budafise voilà muri Suwejo naririmbyemo ikirundi budafise abarundi ndabafise namwe muramfise bata murafise muja reka nizuriza abarundi mwese mwakoze subscribe kuri Yago TV show nisuriza abarundi mwese muri big energy Imana ibaho umugisha sana dukomeze twubake ibihugu byacu tureke gusenya ibihugu byacu erega Afrika nitwe twisenya nitwe twirangiza mureke dushyire hamwe man mureke dufashanye mureke dusenyere umugozi umwe mureke dushyigikirane nta kintu kibaho cyiza nko kubona mwese mwicaye ahantu hamwe mumeze fresh man nta muntu ushobora gusaba undi kubera ko mwese mwarafashanyije mwese mugera ku iterambere mwaragafashe kubera gushyira hamwe byatumye mugafata mugera kure uyu munsi D1 n'umuhanzi wirankinga gute kubijyanye n'ibikorwa bye byamaze gukora muri music industry y'abarundi sindahagarika n'ubundi urabizi kandi sineze guhagarika mbanda ya gukora ubu tuvugana ndingayigwa mu Rwanda mu buryo bwo kwagura novuga my music ndetse no kwagura umuziki w'u Burundi ko umuziki wa D1 vizo yiwe so umuziki ugarukira muri East Africa so umuziki ugarukira muri Africa ndifuza ko umuziki ntambi bugira ndifuza ko umuziki wanje ubugeze uzogira ahantu kurashoboka wow aho imari zo nshoboza
Nego rugendo nuvuga ko ndimwe muri aka kanya. Yego. Gukorana na Soshomura byaje gute byatangiye gute? Indirimbo nziza cyane, indirimbo imaze kurebwa n'abantu basaga miliyoni 3 n'ibihumbi 300 mu mwaka umwe. Ntabwo izo miliyoni 3 bantu muri icyo kino kigano, ntabwo izo miliyoni 3 ari miliyoni za views. Oya, nta nubwo ari miliyoni z'abantu bamaze kureba iyo ndirimbo. Oya, ni miliyoni 3 za emails Google yabaruye. Bro, ubwo abantu bamaze kureba iriya ndirimbo ukuntu bangana ni nka miliyoni cyakoze nk'ijana z'abantu cyangwa miliyoni nka 90 z'abantu, ariko Google yabaruye emails miliyoni 3. Ariko amaso y'abantu bamaze kureba iriya ndirimbo yitwa Body ni nka miliyoni nk'ijana bro. Amaso y'abantu bamaze kureba iyo ndirimbo yose ukuntu ari menshi ni nka miliyoni nk'ijana cyangwa nka 200. Nukuri kwibana nka miliyoni nka 200, ariko Google yabaruye miliyoni 3. Mujye mumenya rero kumenya imibare y'abantu bro. Uyu mujene afite imibare, mujene afite imibare nimubikinishe kabisa. Ukuntu mwakoranye rero byatangiye gute? Yarubije Morning Love. Nimwe muri favorite artist song yiwe mu ndimbo ziwanje. Amaze kumviriza narose ntuze ya contact ziwe turaganira, yari umushuti wanje kandi big shout out to him. Afise urukundo, ameze neza, ni hari humble. Rero maze kugira kuronka namba yiwe turaganira. Ndibuka ico gihe yaraje mu Burundi gukora show. Yego. Amaze kuza yarankorinze. Ndibuka ko namwe muri hariya kiya gihe. Yarampamagaye kuri nimero yo mu Burundi. D1 gute meze neza ndimura. Cyane manje kwibaza ati mura. Hamutipe bitamura akora mu Ruvumera. Bisa ko hariya bro. Ibanza birancanga ndavuga mura gute. Ndaba surprised ndavuga wow. Uri hehe? Nibaca mbwira akamere bad girl from Rohero ya kabiri. Wanyiniye kabiri. Sinza ko kabiri yamukire ntabwo ndakazi, ariko yacambwiye ndi muri Rohero. Cinamusangayo turabonana nubaragiye cyane bose ndavuga wow. I'm a big fan. Nakuze mu bintu by'umuziki je ndakumva ndumufana wawe. Rero hariho project yari yateguwe n'umurundi bita Dom Brighter. Kwasa ko tubamwe ko naje mbamwo turayikora. Nuguca namusaba bro ndafise akaririmbo na gute birimo ntiyangoye yumvise amaboko yanje nagutangira ngayanda yamanitse cyavuga this one acagenda nyine nagize novuga sinzi ko akora nko gutestinga acagenda size kuhoza ko yo body ndikuvuga je nifise draft igera ngaho nyene ni nayo nani maze gukora nka je uko nsanga ari producer igera ngaho nyene cyashirako buke dushirako ntuze yadushirako vocal zose verse ya mbere na verse ya kabiri buke bwaho dukora video acha harasike umunsi umwe kwafata urugendo ibintu bice bigenda kujya nyene ndamushimira cyane big shout out to you. Reka tumushimire. Yego. Tumushimire kuri hare yagize kuri no ndirimbo. Credits ze tuzimuhe. Maximum respect. Big energy social. Big up on yourself. Maximum respect. Hanyuma iyi ndirimbo ni nk'ibihe bintu yagukoreye gute hari ibintu yanzaniye hari ibintu yankoreye. Bro. Iyo ndirimbo ni imwe mu ndirimbo nini mfise. Nuvuga ko ego yaje asanga hari ahantu maze kugera ko naso iza zero za Morning Love n'izindi ndirimbo zitandukanye namfise zina, ariko iyo ndirimbo yaje yerekana wundi muntu D1 ku rundi rwego. East Africa bashobora kumenya D1 ninde hari abari bamaze kumenya D1 East Africa umugabo hari rundi rwego D1 yaciye yaguka abo muntu munini abo muntu nyene yaguse muri muzika munini cyane no kuri indirimbo nini cyane. Ego. Wow. Hanyuma kuki Soshomura ari we wahisemo mu bahandi bahanzana i Kigali? Hari abandi uteganya gukorana nabo? Hari indi mishinga bimwe mu byakuzanye i Kigali waba urimo? Je nibaza ko siwe nahisemo gusa, ariko numwe mubona ndanifuza gukorana nawe. Kuko muri nuze muri mu ba regions no muri new generation bose barashoboye cyane gose n'abantu nani numva ko gukorana nabo ni ibintu byashimisha cyane. Ni kuvuga rero ubu byabaye birakunze, aho bizogenda birakunda bibaza ko uzobuhari uzogenda bibona ejo ushaka kubona nkoze ikintu na n'uyu ejo wundi guco kuko navuze ko turi mu ntuze yo kwagura ma music. Uko byamera kose bimwe mu byo ugomba no gukoraho ngira ngo mu gihe uri i Kigali harimo no guhura ngira ngo n'abahanzi ukabasura ukareba uko babayeho mibereho hari abo mumaze guhura. Tumaze guhura n'abatandukanye twawe na Papa Cyangwe tumaze guhura na Micho the Best, tumaze guhura
ni benshi tumaze guhura kandi umuntu no musana ko ndi ngaha tuza guhura n'abandi batandukanye. Yeah. Tugana ku musozo ni iki wabwira abantu bakunda umuziki? Kuko umuziki ni nkuko nabivuze, music is independent. Yes. That bakubaje ngo nuhure rurimi rwigenga. Sha no umuziki ni rwo rurimi rwigenga, uririmba uko ushaka ukabikora uko ushaka kandi bikaba umuntu akaba yabivibinga bitewe na vibe. You get so ni iki wakwisabira abakunzi b'umuziki in general? Abakunzi b'umuziki bari mu Rwanda, bari mu Burundi, kwisi yose muri make ko nta mpaka umuziki ugira nko bivuze. Icyambere nibaza ko cyo ufise kubofaringa n'impuze ni music, good music. Ico yakiri muri jewe ndagifise, banshigikire badushigikire nk'aba artist. Amazina yanje ni D1 official kuri Instagram, TikTok, Facebook, X, ni kwa X bita Twitter na Snapchat. YouTube nayo ni D1, wadika D1 gusa cyangwa ukandika title y'indirimbo ukacundonka kuri digital platforms nka Spotify, iTunes, Boomplay, hose indirimbo zanjye ziriyo. Badushigikire cyane gose ibikorwa ndi kubikora kandi nzobikorwa bikomakomeye cyane gose. Mbabwire ko mbakunda cyane abafana banje aho bari, n'utaramufana wanje avuga yumve yuko ndashaka umufana wanje kandi ngiye kubikora cyane bizotuma bumufana kubwo hejuru. Ndimbo ngomba kuzosohora ndize yuko yaba ndazi Yesu ari mwijuru for this time ashobora kuzoza kuyumviriza. Rero ibikorwa vise ni byinshi babanaye kudushigikira cyane. Wow. In general abanyamuziki. Dusoza nago twamurekura gutyo atadukubitiye akandi kantu n'umuririmbyi mwiza cyane akandi kantu kari hafi ubundi adushiriho akadomo tuvuga ngo big energy abantu mwese muri membership yacu Yago TV show membership turabashimira cyane. Umuhungu wanje kuva leta zimwe za Amerika mba nakubonye big energy. Abajene mwese mwishaka kwifatanya natwe kuri big energy, twasohoye indirimbo yitwa ibyo birabareba, mugende kuri Yago Pondat kumviriza akaririmbo gashaje twabageneye mubabwira ati ibyo birabareba. Namwe nta muntu utagira abantu be, fata abantu uzi babandi bavuga ngo ndakwanga ngibiki ngo ati ibyo birakurebe bigumane ngewe byo ni ibyawe. D1 let's go. Monday to Sunday ni birthday, tuna enjoy na marafiki zangu, kila kitu ni poa. Oh baby I don't know, numva mfisa mbabara. Baby I don't know, numva mfisa mbabara. Ngorakora kumano ugumuduga aha. Ngorakora kumano ugumuduga kuma. Oh baby ngorakora aha. Oh baby ngorakora aha. Urikubona tukakora. Oh baby ngorakora aha. KGA ladies komeza wewe wikubitire banza umbwire hano nkoze kwanza. KGA ladies. Oh baby ngorakora aha. KGA ladies. KGA ladies are you watching? KGA ladies are you watching? KGA beautiful ladies Pendo. That's my new song. Bayira ko. Eri ugiye gusohora cyangwa niyo? Oya niyo imaze gutatu. Yes. Ndi nabonye ifite ibihumbi 110. Wow. Umva kuri kino kigano murasanga link iyo ndirimbo yitwa aha. Dukora. Oh baby ngorakora aha. Yeah. Baby ngorakora aha. Yes. Yes. Aho nyene. Big up on yourself, maximum respect. Thank you. Nta kindi nakwifuriza kubwira ngo Imana ibe mu byawe, Imana ibe mu kazi kawe, Imana ihumugisha indirimbo zawe, Imana ihumugisha umuziki wawe, Imana ihumugisha iteka music. Kandi bigiye kuba nabikubwiye. Iki kigano kigiye kukubera ikimenyetso cyuko bigiye kuba. Feedback iri kuri zizava kuri kino kiganiro nizo zizaguhamiriza ijambo kwatuye muri iki kiganiro tuvuga ngo mu izina rya Yesu birabaye. Amen. Kandi ntabwo Imana ngiye bijya intenguha. Niyo mpamvu ijambo risoza ikiganiro ry'uyu munsi nukongera kukwibutsa kwiyaturaho amagambo meza, kwiyaturaho ibyiza, hagarika kwiyaturaho ibintu bibi, uzajya uvuga uti ngomba kubikora, nzabishobora. Urumva? Yes, I'm gonna be the boss, I'm gonna be billionaire, I'm gonna be millionaire, I'm gonna be you can make it. You can make if you believe it, you can make it. You can achieve it. Thank you so much, man. Thank you. I really May God bless you. My
God bless you kabisa. How to say?